Iyi ndi vhege ya mulingo kha vhaṅwe matshudeni vha afha University ya Limpopo. Fhedzi naho zwo ralo, vhaṅwe matshudeni afha vha ri uyu u tou vha ṅwaha wo vhofhiwa vhukuma zwi tshi ḓa kha pfunzo yavho. Matshudeni vha wana mbadelo dza pfunzo dzavho u bva kha tshikimu tsha NSFAS. Vha ri a vha khou kona u renga zwithu zwa ndeme sa zwiḽiwa na dzibugu. Uyu mutshudeni wa ṅwaha wa u fhedza ane a khou gudela zwa computer science uri o vha tou fanelwa ngo ḓiṱoḓela vhudzulo nga nnḓa ha campus nga murahu ha u kundelwa vhuwana ngomu. Abasinikete imali esikoleni, imali yama-allowance, especially book allowance. So ever since siqale ama-class 25 January up until today. And inkinga elikhulu ukuthi sibhale esikoleni, so kumele sibhale amabhuku, sithenge amabhuku, kumele sibuye sitohlala duzane sesikoleni. So bekutoba ngcono if besibhala online maybe sisemakhaya. Angilitholanga room esikoleni. So kumele ngihlale off campus and kumele ngibhadale i-rent, ngithenge ukudla, ngithenge amabhuku, ngithenge igezi, so kuba difficult kakhulu. Bawulwana bamachudeni afho ngomcampusini bari chimo ichi chinga ndandango saziwa ngomachudeni bachiboteto no shakuliswa. We've been told that for this year to get our allowances, we have to wait for a certain period, which we are told that we have to wait until April, which from our perspective, we don't understand why, because the university has always been giving students advances. We know that NSFAS usually pays later in March, and then students get, or the universities rather get money later in March, but they would have given students advances as other universities have done. Ba university ba kukundelo dana datumu ya vhukuma ine masheleni ayo adabonu swika ngayo he bari chimo ichi ndi chine cha kokonda. We are appealing to everybody. This is not just university's question or the university's problem. It is a collective problem. Our tenants outside, those who are using or who are providing accommodation services, we are appealing to them to say, just like the university is also trying to sustain the accommodation of these kids, let's work together. Let's make sure that at least we go through this troubled time together. Fhedzi na uzoralo vha NSFAS vhone vari uya nga thendelano na vha University iyo ya Limpopo vho vha vha tshi khou ḓivha uri vha ḓo fanela vho badetshela phanḓa maṅwe masheleni kha vhagudiswa vhaṅwe musi vha tshi kha ḓivha vho lindela maṅwe masheleni a tshi swika zwanḓani zwavho a ṅwaha muswa wa mbalelano uya nga vha University iyi aya ndi maitele o ḓoweleaho u mona na zwiimiswa zwa nnyi na nnyi. We have at the beginning of this year agreed with the university how NSFAS funds will be managed, and this includes the disbursements of funds. And for the 2022 academic year, it was agreed together with the university that NSFAS will release funding list, and this was done recently after confirmation of available budget from the government. Savunga zathu ḓivhea uri izwo zwi ḓo itea lini vha muhasho wa pfunzo dza nṱha wo bvisa tshitatamennde ha vha itela matshudeni khathihi na vhalanguli vha yunivesithi iyo khuwelelo ya uri vha swikelele thandululo.